Olujno nevreme praćeno jakim vetrom i gradom veličine lešnika pogodilo je ponovo večeras Hrvatsko Zagorje, posebno opštinu Bedekovčina. Načelnik ove opštine Darko Ban rekao je za HINU da su katastrofalni prizori vidljivi u naselju Poznavec, gde je zabeleženo 20 cm leda na putu. Veliki grad pao je u Dubovcu, Gornjoj Stubici. Sve je prekriveno ledom kao da je pao sneg. Osim grada, u Poznanovcu se put ne vidi od kiše koje je napadala. Ovo je treći nevreme praćeno gradom koji je u posljednjih 20 dana pogodilo Krapinsko-Zagorsku županiju. Na snazi upozorenje na mogući nevreme preko sistema Meteo Alarm za Zagrebačku, Karlovačku i Gospićku regiju.